कल्चर बहुत आगे है तो थैंक यू सो मच जावेद लसी लालो नील तुम कार्बिंग लॉन्ग लाइव पेन से में नीली तुम लाइव के दाम पेन नानी के चौक दाम दे नानी के लिए दाम दे जैसे मैं वीडियो क्वालिटी जों से चौक चे मारे वॉइस क्वालिटी जों से चौक चे बोलते नील तुम से में दिया पुपुसी निंग थेलो आतिमा नील तुम से में के चार्ली लंग नॉन सी नील तुम कार्बिंग लॉन्ग लाइव पेन सी के चेंगसी लो चैनल पेन पुलोते लापुके इली तुम कार्बिंग लॉन्ग तनवास काउंसिल सीएम डॉक्टर टोरियाम रोंहांग अलांग लिया पेस पेन से में अलांग लितुम स्टाफ पेन से में अलांग लितुम लाइव दाम बमलो फोंगनी सोशल अलांग लितुम से में लाइव दाम पेन पिनी से में तुम अलांग लितुम ऐसे लाइव दाम रापेलो से जावेद आप बोलिए कुछ। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बात करनी होगी जो ब्लू आर्मी की। भाई ब्लू आर्मी इतना अच्छी मैच चल रहा है, इतना अच्छी गेम खेल रहा है यहाँ पे ब्लू आर्मी, और इसी वजह से बार बार अटैकिंग पे लगा हुआ है। यहाँ पे अच्छी टैकल कहना होगा, अच्छी शॉट दोनों ही टीम। अभी टाइम की बात करें तो देखिए लगभग कुछ ही मिनट बाकी है फर्स्ट हाफ की, कुछ मिनट बाकी है फर्स्ट हाफ की, और यहाँ पे ब्लू आर्मी के बीच, ब्लू आर्मी पर क्या यहाँ पे एक गोल डाल सकते? अच्छी टैकल, उससे भी अच्छी कनेक्टेड, ओह आउट शॉट। क्या फर्स्ट हाफ में दोनों ही टीम कुछ कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ गोल की, पहली गोल की नजारा देख सकते हैं। लालो नील तुम कार्बिंग लॉन्ग लाइव पेन कनिजिक पन कांगतुम बांग लाइक स्टेडियम मते कार्बिंग लॉन्ग स्पोर्ट्स एसोसिएशन हिन पेन के पतिर पीपन लाबासो कासा स्टेडियम के लाके मल्टीपर्पज स्टेडियम पो लापेन के लद्दाख बांग के 9,000 सोसे स्पेक्टेटर मते 9,000 ऑडियंस अतुमहान दैक समवेती पालुट पन में मते केलांग आदिम ठीक पन निकलो। Oh, goalkeeper abang make sense namasi apong dolo goal post along goalkeeper luji pan sitame goalkeeper abang make sense joini morana hin penangan safe tek pon long lo si nonon ko ke luck favor morana tumhan ke hai nangia a game lo first half se alang litum goal ni goal thom ke pi et nang ji polos tame luck ta favor with chet la son si tek pon long la si garbing long morning star tum anso si chipaduk nei lang la si lalo labangso feel kasa feel labangso size bangke 105.0 mx 68.0 m se size dolo labangke surface bangke astroturf pusi labangso surface bangke irpon lo lapen ke labangso non amat ke कार्बिंग लॉन्ग labangso kasa long ki bipon ke laga Assam State Premier League same bipon bomlo lapen non second edition same dak bipon lo lapen CM Gold Cup football tournament sitame aning kanwang dak bipon lo lapen lapen morning stars tame labdak dak ke defending champion lo alang litum sitame la CM kapalom CM goal kapalong sitame alang litum कार्बिंग long morning star atum si chipai pon lo la son le langdam lo bulode 2015 ningas tame कार्बिंग long morning star FC atum si defending champion lo sitame penenga bang ke alang litum sapo si struggling ason si alang litum tek pon long athima finishing abang alang litum sabu kadure thetan ason se thek pon long finishing bang sabu kadure se thek pon long lo sitame lalo alang litum team combination lapen eyes contact lapen team combination mate body language kadu ke mesen कार्बिंग long morning stars tame sitame alang litum la finishing desemet la goal ki pi finishing line bang ke sabu kadure si thek pon long lo la si
non amat ke moran striker inut injury alang li defense pen ball overtake ji pumat tackle ponji pumat keng injury lo nasi alang tum strategy matala lo jong si opponent jong si strong team bolote koson si apor padam jima apor kepadam strategy a game sami alang litum patunang kokpo koson si isia team apan defending champion atuman koson si apording men kangun jima koson si equal draw papu piponin jima hala so strategy si alang litum non tekpon long lo ilitum chu kedam tang waisong stadium long sami litum labang so strategy si tekpon long lo alang litum koson si apor ke phalang no jasemet masawet le ball rup sami injury a game si paturong lo alang litum masawet le ball ru ta chingkoi pitpong ke apor papadam po referee pan pa angke la stretcher mane doctor tu man hang po staff tu man hang po la sonse ake apor padam non mange first half judi dog lo referee pen sami signal non make awilang sami lalo alang litum jong si Karbing Long Morning Star jong si labang so game totally dominant ji pulote alang litum first half ke ajara bidi pen sami alang litum first half along si goal hini by si thavek nang po second half pulote alang litum ke apor ke padam game bang patu nasi lalo nasi ilitum la waisong stadium long sanami thekpon long nasi lalo ilitum Karbing Long sports culture bang penangan ilitum aprang ben lang damlo pulote penangan chingthulo ilitum Karbing Long football ke aprang ben same nong me same wan bomlo joel be pen ilitum ake hai kaching honai joel be pen chenglok la pen penangan atum inun mahine kote tum sitame national game pathudun lo junior long patudun lo lapen kaprek state level same patudun lo suarlutum sitame lason lo suarlutum same state level pen chenglok penangan suarlutum same football ahin ke patu texer abang pis same introduce pon lo ilitum langdam lo pulote non amake pupuati ko ya se thekpon long lo thema alang litum chini lake home ground alang litum ke moran ke halloween alang litum journey pensi penangana journey pensi dang nang paleji la penalang litum ke kosi la Karbing Long Morning Star phan koson si home ground along mat parem tekang un lo pulute lang tum isi advantage dupo la se lalo litum same lalo ilitum same Karbing Long live pen ki pungang tung mai Karbing Long live kelang ara tumhan ke thanpon kang tung mai lalo Karbing Long Morning Star team tumhan ase local team tumhan nalitum ninga klong pen rana mahir jumi pajir duno alang litum labangso Assam State Premier League ilitum akhei phan mate ilitum rongri phan manpeng evan pithek unji phan si lalo nase non amat ke jola goal ki piji phan alang litum penangan borilo morana striker tus name defense atum kema tha mesen lapen speed ke ko joni si penangan alang litum same kom dun lo sitame non ko ke chedai ko son si thekponong lalo non marke Karbing Long Morning Star tum non ball pamolo la bangso goal ki piji phan sitame straight to the goalkeeper abang lasoso Cicini ko na pen sila bangso bol wang ji pen ko puwen sinang turji ma pula lang cicini masih position celar selarak sia front side an cedam jilo goalkeeper mesen busi nili pudam ji athema batai force selo on the target ki tour sitame goalkeeper bang mesen na join si penangan ball save dun lo lasi lason lo pulote iltum Karbing Long Morning Stars tame penangan cepaduk nang kok pola soteng pulote alang litum game abang speed patunang kok ji athema por damik bomlo la first half jong se alang litum goal isi ini thapun ni pulote second half bang alang litum ceturok ji ason se thek long lo lason na tasil tum waisong stadium long same thek long lo ase pinpodo nililong pinpodo alang like English commentator la se pinpo teron alang lifansi pini nil tum Karbing Long live pen same Samuel iltum akhai Samuel pangchu pan same churu parlo alang li chu waisong stadium same alang cameraman lo la se pini same alang li penangan ang cepaduk alang si angton pen alang li si la
camera mang yang lang li si handle lo ko son se lang li ball ke tur kon kang tui ke tur kon son se camera angle pinangi ma ko son se lang li lahai pin yang ton pen lang li experience do la se lang li fan churu parlo la si commentary box long non pin poteron alang li english pen si ning je pot. इसी बीच पहली गोल कार्बी आंगलों की ब्लू आर्मी ने देखा दिया यहाँ पे पहली गोल कार्बी आंगलों की ब्लू आर्मियों ने देखा दिया पहली गोल यहाँ पे और इसी बीच गोल हुआ कार्बी आंगलों के बीच अच्छी साझेदारी यहाँ पे कार्बी आंगलों की और यहाँ पे पहली गोल दाग दिया कार्बी आंगलों ने यानी कार्बी आंगलों मॉर्निंग स्टार एफसी वाह भाई वाह बात करें तो इन ब्लू आर्मियों की बात करो उस दिन डंका मुकम प्ले ग्राउंड में भी इतनी अच्छी साझेदारी दिखाया है ओह वाह वाह भाई वाह आज तो लगता है 3-4 गोल तो दाग देगा यहाँ पे कोई एक तो लग रहा है मुझे Lalo la si Bix Moirang thank you for watching this live video la pen Leonard Rongphar nang li fans tame all the best Karbing Long Morning Star tuman paji take pot la se Agustin Milek Tungjang Blue Army Karbing Long Morning Star alang li teman akhir jumi nang paji ruda la son tak sinal itum comments nang pidunik bomoy comments kon manay pidun la pen kon manal tum akhir jumi na pidun la se akenang solo la sinal tum kindly pen positive comments bang nang pidun je phase comments kon manang pidun laan lo ni tum nil tu sami ning thepon po kam nil tu masai sami chun pon po la sinal tum unan ge comments nang pidun phan body lo la se commentary box long non pin po phan se pipon. Thank you, brother Teron, and also brother Javed for taking me as a part of this commentary box. Well, viewers, as you have seen, right now the match between Karbing Anglong Morningstar FC and Moran Town FC. As you have seen, so far Morningstar FC have scored 1 goal from their end, but it was not that quite easy because the match between this Moran Town FC and Karbing Anglong Morningstar FC, due to their excellent skills from both ends, they are having a huge battle on this battleground. So far, here comes to the end of the first half, and so far Morningstar has scored 1 goal and Moran Town FC with 0. और यहाँ पे फर्स्ट हाफ खत्म होते ही रेफरी की हुसैन स्कोर लाइन की बात करें तो मोरन टाउन क्लब 0 कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी 1.
long ke pathu pon jasame Jorhat FC lapen Karving Long Morning Star ang mong mangke hala ke pathu long mangke ada ke natural gas lo natural ground lo sida me dak mangke artificial ground lo lage artificial ground lo lada ke bab binong ari lo sita me lalang litung ke Morning Star do mangke dak mangsi advantage long lo athema chugedam tang chiklu joni sose dak si alang litum ke practice lo lasi labang so practice ale mangke dak mangke chethek long lo chugedam tang sida alang di mahasa ke alang lutung cepai pon lo sida men chu ke natural ground alang pathu bangke alang litum isi pensi alang litum draw game si pathu jolo kasi non bangke dak moran FC tu mensi alang litum chedanik po la se team manager do Karving Long Morning Star la se alang litum penle Arjun alang bangso alang pudak Kardom Karving Long live news sabitung tom phan nang tu mala kiro pipar piglo puthot phongthom hello check ha Oh, Kardom Karving Long live kelang rap tum duan pinilin tum Karving Long live team pen non mat kenil tum kasa stadium long sidolo chukidam tang Vaisong stadium long ke pathu pon jasame Jorhat FC lapen Karving Long Morning Star ang mong mangke hala ke pathu long mangke ada ke natural gas lo natural ground lo sida me dak mangke artificial ground lo lage artificial ground lo lada ke bab binong ari lo sita me lalang litung ke Morning Star do mangke dak mangsi advantage long lo athema chukidam tang chiklu joni sose dak si alang litum practice lasi labang sup ke dak bangke chethek long lo chugedam tang sida me alang di mahasa FC tu men ke alang lutung gol thom men chepai pon lo sida men chu ke natural ground alang pathu bangke alang litum isi pensi alang litum draw game si pathu jolo kasi non bangke dak moran FC tu men si alang litum chedanik po la se team manager do Karving Long Morning Star la se alang litum penle Arjun alang bangso alang pudak Kardom hello check ha Oh, Kardom Karving Long live kelang rap tum duan pinilin tum Karving Long live team pen non mat kenil tum kasa stadium long sidolo chukidam tang Vaisong stadium long ke pathu pon jasame Jorhat FC lapen Karving Long Morning Star ang mong mangke hala ke pathu long mangke ada ke natural gas lo natural ground lo sida me dak mangke artificial ground lo lage artificial ground lo lada ke bab binong ari lo sita me lalang litung ke Morning Star do mangke dak mangsi advantage long lo athema chugedam tang chiklu joni sose dak si alang litum ke practice lo lasi labang so practice ale mangke dak mangke chethek long lo chugedam tang sida me alang di mahasa FC tu men ke alang lutung gol thom men chepai pon lo sida men chu ke natural ground alang pathu bangke alang litum isi pensi alang litum draw game si pathu jolo kasi non bangke dak moran FC tu men si alang litum chedanik po la se team manager do Karving Long Morning Star la se alang litum penle Arjun alang bangso alang pudak Kardom Karving Long live news sabitung tom phan nang tu mala kiro pipar piglo puthot angdeng phongthom kapathu phan ni tum Karving Long Morning Star Football Club hoi penal tum phan kasa stadium long ni tuma home ground mate ni tuma kapathu along klam long la tum phan kadu he mata pha lo la pen ningak long penal tum phan chuni ri ke la lo kadu we ong dung pen nang ke lang dun veraport la pen nang tum support veraport ni tum apatho apoi tin ka khela ta me ni tum jakong harang budi sore gyal son long pon bom son ni thek long la si pini le thor sa me ni tum la kasa stadium long non kapathu ban si si ki jang lo kasi ke dam tangar ni bangke ni tum la son lo natural ground along mate babalong ka khela da mang tum asap so ka siksak do ko son lo pipon ma pulote halaso babalong ni tum men dak artificial ground along mate artificial turf along ni tum ka khela pen asap so ka cheja saban ka siksak jo ni tum ada ke draw mate homan mate point ni sisi pani tum chethak nang kok lo kasta me pini di thor bangke laino moran town club en sinum khela ji kasi nil tum bangke laino dak bangke ni tum home ground mate nil tum methanga hemalong khela bangli tum asap so advantage doi pusin tum chela khadam lo prang moran FC tumhan ke parem la bangso record dolo ma Karving Long Morning Star Anil tum batai lang ni tum parem lo para samana tu ni tum yong si mesen tournament ni tum invitation khela mate pulma tournament long tum ni tu alang tum parem ul ni tu kasi non anda ni tum alang tum bangke ni tum nang hayu ni pin la Assam along ke Jorhat FC sita me alang litum ke chugedam tang ningkan sita me alang litum ke Karving Long Morning Star pen remlo la pen isi bangke draw lo pusi alang litum ta chi chipulo pulo te non phong men ke batat phong ni alang litum draw lo same ani sia game long litum thekdam long bangke commentary box pen same litum theklong lo ball advantage bangke dominance bangke Karving Long Morning Star lo la se alang li pen SPL puthak ni kwan si dak labang so a game dojima home game abang
lapen PPC kasahin pen responsible PPC doma ko PPC lang cari pen cheng lo ko PP malak ton pen kan ada pan karbing long live kelang rat Kado ko Karbiang Long Life kailangan tum hanili Karbiang Long Sports Association mate football ning hanga do ko pan kardom pajiriklo la sila bang so khela bang Assam State Premier League pot la bang all Assam pen si 8 teams do la pen non itu tum dak Karbiang Long ket home match do tang lo la so pi abang ke away match patu damang po non moran tum long damang po dak pen la son si kapre tim lower Assam long da dolang khadak sa damang po la si non abang ke pini bang ke home match bang ke last match lo pini bang ke and ke mo next home match bang ke 6 December ni pensi ako cheng tu po aru home match pli dolang non asi mo December check lo si doi kijut si ke 16 league kijut ji ke 16 ani aprang da dak final ke dak CB pon lo sam non second edition lamang se SPL labang final dak KBG final ceremony ni aput la bang ke mo not yet decide delang non anta semi final ban final la bang ke avenu bang decide selang la bang se la ke ba judara phi 16 ne judara pe se decide ji ko mat nasibi exima semi final la ban final la bang ke Assam Football Association hin men se la decide po la so si most probably mo muning si semi final and final ke dorong da hai ni le ke chini du na tenge lamang se SPL judder lo bole del tum la karbing long CM Gold Cup bang men tu pen si cheng Karbiang Long CM Gold Cup bang ke itu non mana cengwai bang ke festival judet Februari cek lo si itu bi ponji pusi cengwai lo la benaru silak SPL champion team bang ke muning bang ke I League batudun long po I League hadak B division bang batudun long po dak champion state champion lo bodo hadak batudun long po la so bosi opportunity ke melo ele tumla le dun lo plote at least India a map long dodun po football India map long dodun po non bang ke player tumhan ke la player list punon jersey number punon non bang ke hadak Indian Federation Football Federation pen si monitor puti la ke copy system lo non bang online system CRS pen CMS budo CRS ke centralized registration la so system lo centralized registration system la players sumang lo hola dak online si register ni la ma process hini ke thom do hai hini ke thom mane club atum chi upload nang po hala inke suppose inu na player ho kapre ka team long sido hala tu men NOC chi manang po la upload du nang po online afranga son ke dam pen pi pen la song lo non man ke joy pick non long la son an lo घंटा इसीवत पेंटा प्लेयर फनी तो हो पंजाब में समय दांगन ट्रांसफर वन नने आदि में समय दांग ट्रांसफर वन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम है दे AIFF तुम्हें प्रोप नंग पॉल अपन स्टेट तुम्हें प्रोप नंग पॉइंट के दांग असम स्टेट तुम्हें प्रोप होते लगे जॉय पिक लापेन CMS मंगे लगे कंट्रोल ऑफ ला कि बा टूर्नामेंट के ने चैंपियनशिप ला सोफन रिकॉर्ड अपन joy to pick lo non mang lapen edge fraud claim unen lo nane komane team konane player suppose nang list tamen nang sia club long do lo same kapre ka team long dam jui mane registration je than thepin man kapre ka team men registration ji pulo te la ke long le lo ke mane hodak siklang aji ke automatically klang at po so much monitor okay thank you so much sir lalo la si non head jong ni Karbing Long ton mas Karbing Long Sports Association general secretary sir Pongkos Teron Bensamil tu chigi jethan baru non bank second half ke change phase non preparation do bomlo non already Assam football referee tum dan filar lulut po lapen lalo alang litum jong si dak pen hai dolo pulote la point tali long mga non make Karbing Long Morning Stars tame isi grab long si dolang si tame alang litum pinita drodet pulote alang litum sun lut po la si nitum Karbing Long live pen tame alang litum pan arana mahir jume parjiro tang te lan tum la live video nang tum non ke patu po second half la si nal tum lang doning
नमस्कार करदम आप सभी को। और सेकंड हाफ यहाँ पे शुरू हो चुका है। रेफरी की हुइसल बजते यहाँ पे सेकंड हाफ शुरू हो गया। फिर यहाँ पे ब्लू आर्मी की और एक बार अहमा गेमी शुरू हो गया। और अभी हम पॉइंट्स की बात करें तो देखिए मोरन टाउन 0, कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार FC 1। अच्छी सज्जदारी यहाँ पे। मोरन की बात करें तो देखिए काफी अच्छी टैकल अटैकिंग मोड पे। रेफरी की हुइसल शुरू होते ही यहाँ पे दोनों ही टीम के खिलाड़ी अटैकिंग जोन पे है। क्या कहेंगे यहाँ पे तेरन जी? लालो लासे चुरोलो जावेद दादा फांसामे अलांग हिंदी कमेंट्री मेपिक वेरी सॉफ्ट स्पोकन पर्सन एंड अलांग के कायदा निंजेबर मासी सी एक्सपीरियंस दो लासे नील तुम कार्बिंग लॉन्ग लाइव केलांग kadogwe comments na pidun jasamet John Levendon Mar Carving Long Morse we stand with you. Thank you so much John and Rongpi nice lo thank you so much Angtik Inghi Nalifanta me Churu Parlo Sarkiri Ronghang Nalifanta Churu Parlo Dines Ingti Qatar Nalifanta Churu Parlo Lapen Sarkiri Ronghang Nalifanta Chomar Churu Parlo Richard Ingti Nalifanta me Churu Parlo Lapen Rick Terang Jirjong Crow, Lapen Mongo Ingti, Whistle Chaligorung. Kindly show us the duration of the match as we is well on the screen. Okay, we are trying our to best to give the technical stuff, whatever the necessary things, but unfortunately due to technical error we have some problem here, but we're trying our level best. Thank you for being with us, Vishal. Lalo lasi nal tum sami commentary comments abang nal tum sami unan ke comments na piduno noy nitum Carving Long live kelang aratum sitame nitum konasi chok ma ke chok chema sound quality chok luma chok chema video quality chok ma chok la yang ton besame nang litum nang lang nun popusi ning thelo oh lalo no nilitum kala kadowe comments na pidun bhana than bo ma se pu ba goal kipi theknulong la sab la finishing bang me piglo la so tek bolote second half non has sike cheng lang only 3 minutes ve lang second ke cheng sidame mesen pen non isi goal alang litum Moran FC phan pipon lo la so tek bolote 2-0 lo non ki lead pon Moran FC phan la so tek bolote alang litum game dominant bang ke non bang thek pon long lo la se litum non ha jong litum Carving Long Thomas Council CM Dr. Toriram Ronghang alang listame pinia match long anso se RD nang pidun anso se alir alon kadowe nang cherap nang chitudun pen alang listame wanget lo lapen alang li arisang ho Sarlun Singh Teron EM Carving Long Thomas Council MSC Rongpi Sar pen chenglok penangan kete ding tum stame dak labang sus a game along Carving Long Morning Star lapen Moran FC ang mong labang so kachip football kachipati along alang listum same RD nang chipidun pen apor nang chipidun pen nang kelang duniglo lasi lalo lasi netum Carving Long live staff jasamen long sodaring ti alang lipas same churu parpig lo alang listame penangan nang chipadu la soteng mang ball pon malo goal kipi chance same lalo lasi sitame referee bang thang signal pipide lo same striker amang amena si kaching ko like defense le kang doi kali sita me alang appeal lo referee fan this is penalty pusi hang lo tame referee hin ban mangke like penalty kali like offense kali pusi alang li declare lo lapen play on pusi alang li pupon lo la soteng bolote nonamat ke sita me lalo Moran phanda alang litum weak opponent abang matha theda nangji lason lalo pinige weather the mepik lasi Samuel alang li cameraman penangan cepadug lo lasi alang li phasa me churupar lo lapen Javed phasa me churupar lo lapen Anurag Datta alang li technician alang li tum staff head coach alang litum technician head coach alang li phan Anurag Datta phasa me churupar lo nitum Carving Long live pen same alang li a team pen
peda pen alang litum wang si da kadog we nil tum technical staff tum pen cherap chetu si pinil tum carving long live pen carving long live kelang ara tum nil tum labang so pini ongoing match between carving long Morning Star FC and Moran FC yang mong labang so football kecepati alang litum si live kepadam along nang cherap nang chetu dun lo la si alang lipan alang litum team pas name nil tum carving long live pen churu parpig lo. Let's see. I would like to hand over to our Javed for the Hindi commentary box. जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत तेरन जी आपको भी। और काफ़ी अच्छी स्पोर्ट्स से आपसे दर्शकों को आप समझाते हो यहाँ पे कर्वी भाषा यानी ट्रेडिशनल जो भाषा है कर्वी भाषा में आप समझाते हो। यहाँ पे अभी बात करनी होगी कर्वियानो मॉर्निंग स्टार FC के। जब हाफ टाइम शुरू होते ही लगभग 2 मिनट में ही दूसरी गोल दग गए। यहाँ पे काफ़ी जोश में है, यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस खिलाड़ी। और यहाँ पे और एक गोल क्या हो सकता है? ओह, और इसी बीच और एक गोल होते होते बच गया यहाँ पे। शायद कुछ वो, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे विकेट कीपर गोलकीपर कुछ तकलीफ पे थे लेकिन अभी फिट हो गया। और यहाँ पे गोलकीपर रेडी, अच्छी शॉट सीधे मिडफील्ड पे पहुंचाया यहाँ पे, उससे भी अच्छी रिसीव किया, अच्छी टैकिंग दोनों ही खिलाड़ी के बीच। लेकिन यहाँ पे जितनी तारीफ करना होगा ब्लू आर्मी की भाई, जितना तारीफ करो। देखिए डंका मुकाम में 5 तारीख को क्या यहाँ पे एक रन अप लेते हैं और एक गोल हो सकते क्या, लेकिन यहाँ पे शायद कॉर्नर, जी हाँ, और ये गोल शॉट। अच्छी बैकअप यहाँ पे और एक बार ऑफसाइड की सिग्नल असिस्टेंट रेफरी द्वारा। और फिलहाल यहाँ पे तेरह जी बात करनी हो कि दर्शकों की लगभग 5000 गच्चा कैच प्रेवलेंट भरपूर यहाँ पे दर्शक की बात करें तो देखिए जिगर, देखिए वहाँ पे दर्शक ही दर्शक। और डीफू स्टेडियम पे फुटबॉल का मैच देखने का मजा ही अलग है। और यहाँ पे घर बैठे बैठे कंबल लेके कार्बी आंगलोंग लाइव में देख रहे दर्शकों, आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई है। और इसी ठंडी की मौसम में कोई ब्लैंकेट के नीचे आराम से ये हम लोगों की कमेंट्री सुन के और ये जो अच्छी मैच यहाँ पे नज़ारा देख रहे हैं कार्बी आंगलोंग लाइव पे। वाओ, जर्सी नंबर 19 अच्छी शॉर्ट पास अपने ही खिलाड़ियों को ढूंढते हुए यहाँ पे। ओ क्या यहाँ पे कट पास करते हुए, ओ अच्छी डिफेंस यहाँ पे कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार FC की। जा Thank you Javed. Lalo Carving Long Morning Star FC alang litum 2015 and in Assam State Premier League defending champion lo alang litum Green Valley final ahut Green Valley phanse alang litum Chipai Ponlo lasi nil laso teng bolote labangso amman labangso alang tum labangso trophy alang litum re-title mate labangso re-read history alang litum claim ponunjima alang litum कौन से अlang litum preparation ma mentally physically labangso game final an kele dunji phan कौन से अlang litum mentally prepared ma la ilitum lang dun bomlo la sona teng polote alang litum non moran first time 2-0 pen alang litum lead and bomlo la pen party system alang litum Vaisong Stadium long system Jorhat FC tum pen 1-1 alang litum draw lo la pen la so prang alang litum Dima Hosao FC United pan 3-0 pen alang litum Chipai Ponlo la so teng polote point tali long mga Assam labangso Assam State Premier League table long mga non man ke Carving Long Morning Stars tame dun bomlo sitame lalo alang litum non angko alang litum home ground na long ke patu alang litum labangso advantage bang alang litum chi anang po gol pi undet nang je polo masap othan cherason je labangso gol pi undet goalkeeper jongsi alang lia goal post ban nang chon plot pen alang li nang tekel dun lo pulute alang li phantan chetsi ball bang tur nang je polo sitame directly goalkeeper bansi tur thu dera masi chak loglo lalo lasi non amat ke easily alang litum 3 goal pe si lead long nang ji polo sitame choro nang ji litum Moran FC goalkeeper alang li penangan
Texera join si alang li penangan goal save lo lapen Moran FC aman peng non ball pon molo jersey number 6 lapen lazak ball bang goal vek nang po oh Churo nang si goalkeeper alang li ko anse save that po non da easily labang so goal unji polo sitame goalkeeper jong si nang li dungwang hamlo pode labang ke turda levelo lagi abang si turong po abang si turder po la si la son lo polo de alang li ko son se defense line ke papar ma la son nang si alang ball tackle pon si alang li doubling kene pon si alang li chong thui pon si alang li goal bang pinangji polo sitame ke papra por binak pone pine chin dalo go non corner tu lo corner ki tur lo sitame goal une delo la non same ako offside kalilo non mange corner lo lasi penangan Karbinglong Morning Star striker tumben penangan goal ki PG fan bor ipig lo goal post along tour pig lo tame lalo non angko ke keeper hapu Moran FC keeper da me mesena join penalang litum fan non angko luck favor join si non amat ke langdam lo bolote goal pho ba ke do etnang post tame goal pumni pen selang litum lead and corner ball tour lo straight heading loss tame out kick lo Moran apan ball pilo jersey number 16 ball and pon bom lo Moran la pen ke alang litum jo la defense line se alang litum ball tackle bolote alisi ke siksak dukogi la pen non amat ke Moran atum si ball and pon bom lang pass si pilo sitame lalo ball non mata Moran tum long situlang lalo alang litum sitame goal ki PG fan penangan bori lo sitame ilitum defense line jasamet Karbinglong Morning Star defense line bang mesen strategy bang mesen a joini non ball ke pass ki chipita long pass ong a joini si non lalo non amat ke Moran FC jersey number 8 long si ball dolo lapen ako jersey number 12 lang litum sitame lalo selfie sa joini ball bang pass chipi der chatiti la tai si a problem no Karbinglong Morning Star tum same pen jersey number 9 ball pon momlo pen jersey number 6 non left wing pen alang li ball pon momlo jersey number 14 given to jersey number 8 offside jiang ring dos tame offside avelang ball nicely tackle same lalo defense line atum chak loko joini goal bang paparu ne delo lapen Moran atum non ball pon bomlo lasi nicely non angko ke Moran anasi ball do bom lang lalo niltum la team manager pen ke ching kiateng bolo de alang litum sa menang than lo Karbinglong Morning Star ke chiklo joni so se alang litum si ladak home ground mate kasa ke pathua klam long si alang litum chiklo joni so se alang litum practice lo la soteng bolo de advantage ke long tipu ahok da hok lo chu ke chengsi games na me non ball pilo jersey number 14 upon goal ki PG fan se lalo jersey number 9 kosono goal pi unchilo jersey number 9 la soteng man 3-0 alang litum lead pon lo ke pathu me piglo Karbinglong Morning Star elitum churo vek nangi Karbinglong Morning Star tumhan alang litum non goal ke thom pen alang litum non lead and pon lo mesen ladak half line pen alang litum ball ke pon pen lalo half line pen ball ke pon alang litum pass ke chipi gado we mesen a joini si Pini abang ke lalu mo benili kipuson home ground binakamasi ke ladak artificial playground along alang litum riaso practice mo ma join si labang so advantage ke long ji pusi ningje lo la so teng non man ke body language ke lang ateng bolote Moran FC tum sab o isi aning ke o son mate un ilo pathu jakong chipira ta levelo po son si non man ke thek pon long lo body language sitame lalo game binakapot thang putekte apor minute 4 minute thok ang bong sinami chelar det hai lasila lo nasi মই আমাৰ অনুৰাগ ডাঙৰীয়া তেখেতক অসমীয়াৰে মানে কমেণ্ট্ৰি অকমান দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো
হয় আজি ডিফু কাছা ষ্টেডিয়ামত কাৰ্বি আংলং মৰ্ণিং FC আৰু মৰাণ টাউন ক্লাবৰ মাজত খেল হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং যি টিম আছিলে আচলতে 3টা গ'ল দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজি যি ডিফুৰ কাছা ষ্টেডিয়ামত আমি সকলো আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই আছে কাৰ্বি আংলং লাইভ আৰু কাৰ্বি আংলং লাইভৰ দৰ্শকসকললৈ লৈ আহিছোঁ আজিৰ খেলটো বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় খেল মৰাণ টাউন ক্লাব আৰু কাৰ্বি আংলং FC যি খেল চলি আছে আচলতে খুব সুন্দৰ খেলৰ মাজতে আজি সকলোৱে আছে আৰু ঠিক 5 বজাৰ লগে লগে খেলটো আৰম্ভ হৈছিল আৰু এতিয়া ইতিমধ্যে আমি ৰিজাল্ট আপোনালোকক যি লাইভ সম্প্ৰচাৰ আমাৰ চলি আছে লাইভ সম্প্ৰচাৰত আমি দেখুৱাই আছোঁ আচলতে খুব সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আজিৰ দিনটোত এনেদৰে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যও আছে আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যসকলো আহি পেলাই উপস্থিত হৈছে আমি দেখুৱাই আছোঁ লাইভ সম্প্ৰচাৰ আৰু এয়া গ'লৰ দিশে গৈ আছে এয়া অলপমানৰ কাৰণে বাচি গৈছে এয়া আমি লাইভ সম্প্ৰচাৰ যোগেদি দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া আজি ডিফুৰ যি কাছা ষ্টেডিয়ামত খেল চলি আছে আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই ল'ব দিছোঁ কাৰণ শ লোকৰ সমাগম দেখা পোৱা গৈছে আজিৰ এই খেলটোত মৰাণ টাউন ক্লাব আৰু কাৰ্বি আংলং যি FC কাৰ্বি আংলং মৰ্ণিং ষ্টাৰ FCৰ খেল চলি আছে আৰু এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ লাইভ সম্প্ৰচাৰ যোগেদি আপোনালোকে চাই আছে কাৰ্বি আংলং লাইভ আৰু খুব সুন্দৰ খেল দমদাৰ দুয়োপাতিও চলি আছে
pon lo lapen labang so club amhang pathek chot kali isi national level an padunang pupen alang litum Karbinglong Morning Star hin ben alang lipenangan alang litum bori ponsi dak Assam State Premier League long stami alang litum amen si thabdunong lo Karbinglong Morning Stars stami amen si thabdunong lo lapen jongsi Karbinglong Morning Star jongsi la Assam State Premier League long alang litum champion dam ji lo pulote alang litum direct league long alang litum pathudun long po Indian Premier League long alang litum football labang so league long stami pathudun long hadak jongsi pathudun lo pulote Indian Football Federation long ilitum Karbinglong Morning Stars dame amen la penilitum akhaya phan litum long ria phan labang so manabang ilitum chithek pon long po la silitum churu wek nai ilitum Karbinglong Thomas Council CM Dr. Toriram long hang alang li sports culture phan ke paching thur pon labang so Morning Star phan jakong horang ipidun pen pini ilitum sitame ASPL labang so second edition ilitum Karbinglong kasalong stape lapen Vaisong Stadium long stape ilitum live made labang so ke pathui ilitum thek pon long lo la se alang litum non next game bang ke alang litum dimah so mate NC long selang litum pathudam po labang ke away game lo alang litum home and away home mate away bang ke alang litum hadak si pathudam po la lo lapen aku alang litum non bang ke thom a game pathuelo A group ahin pen A group pulote la Karbinglong Morning Star lo lapen B group bang ke non Moran FC lo lalo la si non nilitum non Karbinglong live pen ke thek dam long teng ating pulote non amat ke body language morana hin pen alang litum hala ke cheng hud la ke pathu speed la bang so non bang ke thek pon long le lang litum ini da ke remlu pumasi alang litum oi poi son si thek pon long same la son seder nang ji one sided game kaliden nang ji alang litum bor inang po alang litum same isi ini goal kici PG phanse alang litum same bor inang po hai un e pustame alang litum aman farman alang litum goal isi hini ki PG phan alang litum ball pot momlo non bangke sitame lalo jersey number 10 direct shot se alang li NG phan bori lo sitame lalo target along lele delo na se lalo inut injury lo referee bang thenglong lede la si player dam se alang lipan pudam lo lailo non referee signal pie lo alang litum stop tum han chihang nang po medical tum han chihang lo la si lalo non bang ke aprangason gailo non bang online side masi joy ke lo non player transfer punon mate jersey number nangli ninghang aling hadak on the spot dam se nangli jersey larji player larji amen larji lapuson ke unelo non manke non ke online side lo non manke Indian Football Federation atum si manke direct monitor po hadak si iltum dak online pen alang litum han amen sen nang po la soteng si duet po nangli jong si larji pusname nangli non ke online si chelar nang po non manke ke pathua klam long dam si lua chet long tok dam voi si lapuson ke lar long lelo non ke a concept prek lab lo non ke game formula ta prek lab lo non manke non ke international labangso football labangso ating si non manke labangso follow du nang koklo la sila Indian Football Federation atum sitame non la so ating si non manke claim bom lo non Assam same nang ludlo non Karbinglong non labangso ASPL long same litum thek pon long lo la sila lo pinige weather da mepik la pen lalo audience alam ili tum matha damet lo bolte 9,000 so se capacity do bolo de elitum audience abang ke Waisong stadium ben lang namlo bolo te 50% nan si dag bang ke thek ponlong la si difu ke lalo rong supi binang masi lada ke anutin ta live busy lo ko mami ke taxi driver mami ke auto driver mami ke kula chubidun po mami ke vorenga warsa ke claim atum side dag difu rong supi nang ke dodun
80% ke anutin ta amena side la se busy lifestyle metropolitan city son lo apora we la son ke lang ji fan la son ta hai la se la da ka bang ke ilitung ka hada ke rong waisong stadium bang ke dongka bang ke non mat ke town pusina me la an ilitum upgrade bang thekdam long lang same hada bang ke rong si penangan ke thekdam long se rong sortum se hada ke thurpak se da ka bang ke difurong supi bang ke la lo town da apiong da ke kona somona sopen chenglok goal ki pi phan tu chance chuli lo morana tum jong se one goal bak chi pi long pulo de alang le tum ta isia prestige on ke alang le tum chi khang dun long po at least 0 point ke chi pudun long lo 1/3 by 1/4 lason pusame chi pudun long po non goal pon bom lo jersey number 11 la sila bang so goal ko andong alang li poni ne se tamela lo defense line mission na joini se la se ka gya wo lalo niltum la se carving long live pen samwell phan samil tum churu parlo alangli cameraman alangli professional ateng si alangli apor chipilo na hok ta damde alangli camera stand long se alangli arjab nang verlo ghontai si mate 90 minutes ke alangli arjab nang verlo se alangli phan churu lo alangli phan arule chitim check arule pu miso ing wai se ame alangli camera pen ke chi ulong lelo se alangli ko an se zoom en nang jima ko an se alangli akhilo amohor ke van jima la a visual ke ne babang ka alangli fan churu vek nang ji samuel fan same la se long sodar fan same churu lo technical la long alangli kai kita nang chepaduk dun ver pochi la se netum carbing long live ke lang ratum fan mesen na video paklang ji live visual ke paklang ji fan netum kai kita bor ilo la pen ke niltum dimaha sao long an bang ke niltum carbing long live pen dunune ne tahai stame home ground long ke pathui second niltum la bang so live ke paklang ji fan niltum niltum bori pon po carving long live pen sitame la sin niltum carving long live pen same kona ne jong si ke chok dam de ke le dam de pusam nang litum nang comments du non litum comments tame niltum un an ke kelang peji phasin niltum bori pon po lalo net issue ta do la net issue lo pulote la live ke dam hut sabo isia katora गोल लो मा गोल ना और इसी बीच और एक गोल दाग दिया यहाँ पे कार्बी आंगलोंग यानी 5 गोल यहाँ पे कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी की देखिए यहाँ पे बात करनी होगी आज कार्बी आंगलोंग की और अभी भी 5 गोल दाग दिया अभी भी 20 मिनट बाकी है इस मैच की और यहाँ पे 5 गोल अच्छी शुरुआत यहाँ कहना होगा यहाँ पे 5 गोल अभी कार्बी आंगलोंग की ओह फिर रेफरी की हुइसल यहाँ पे बजते हुए यहाँ पे बात करनी होगी आज ब्लू आर्मी की आज बात करनी होगी ब्लू टाइगर की यहाँ पे एक का दुक्का करके 5 गोल अभी भी दाग चुका है यहाँ पे मैं तेरुन जी की और एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्योंकि अभी भी 20 मिनट बाकी इस मैच को खत्म होने के लिए क्या आज 6-7 गोल हो सकते हैं यहाँ पे जी देखा जाए तो जैसे कि शुरुआत मॉर्निंग स्टार ने की है तो देखा जाए तो ऑब्वियसली हो सकता है क्योंकि टीम मैनेजर ने हमको भी बताया कि यहाँ पे 2 महीने से उन लोग का प्रैक्टिस चालू था तो उसी हिसाब से उन लोग को मतलब जो आर्टिफिशियल ग्राउंड में कौन सा टेक्निक से खेला जाए कौन सा स्पीड से खेला जाए कौन सा बॉडी लैंग्वेज से लेकर कौन सा टेक्निक से खेला जाए उन लोगों को उनको पता है मतलब ये हर कोने कोने में पता है कि फील कैसा है तो उसी हिसाब से देखा जाए तो ऑब्वियसली आज का खेल मतलब 7 गोल तक तो होना चाहिए जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड की बात करें तो देखिए क्योंकि ये होम ग्राउंड है कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी की और इसी बीच यहाँ पे उन लोगों के हर कोने हर ग्राउंड के हर दृश्य उनको पता है हर कोने कोने उन लोगों को पता है कि कौन सी साइड में किस तरह बॉलिंग का जो स्पीड है वो उन लोगों को पता चल जाता है जी हाँ बिल्कुल और यहाँ पे एक बार मोरान यहाँ पे
डायरेक्ट किक्स किया यहाँ पे, लेकिन आउटसाइड जाते हुए गेंद बॉल, और यहाँ पे तुच अहमा गेमी शॉट। ब्लू आर्मी अच्छी प्रदर्शन यहाँ पे कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी की। और इसी बीच क्या यहाँ पे खाता खोल सकते हैं यहाँ पे मोरन टाउन क्लब, यही देखना जरूरी है अभी। और यहाँ पे दर्शक की बात करें तो देखिए, और काफी हम थोड़ा दर्शकों को दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। voice quality dia mipik. Karbi long litum lamarjana long ceparjan dun verabang putum sidame alang litum same nang lier lo alang litum ben le tithini just met Karbi long morning star aprang ben langdam lo bolote non alang litum ke patu koson se alang litum thekpon ala chugedam tang 2015 ke alang litum defending champion lo bolote alang litum labang somman peneng sengkan 2023 labang so ASPL second edition long alang litum labang somman chekhang onjima labang so botha litum besang phale arju Non amat ke theklong bolote hedi ilitum labang so ASPL ke Karbi Morning Star FCC ke banda jiang ring do ke theklong kadam tang por hala Dima United pan setame ke parem setame ilitum ning sam dop agol silong lo seta Jorhat Town Club atum along bang ke chedai koi sa non pini bang lang thulo pini bang ke akele gol pitu jia rason se theklong lo non ana poran bang ke gol phopel hapuke pudam lo bote awipin lang lasi non amat pulo tang te kosumna aber ke dami kali intui bom lasi ningi the dam bangke ke bang ilang por ana match ta high labi sonsi ningi the dam lapen ke labang so champion ke Karbi Anglong Morning Star FC lo pubang sinili ke jongnam lo non pe namat ke lang jongsi Karbi Anglong Morning Star jongsi labang so trophy jongsi alang litum ing thur pon un mate van un pulote alang litum direct I League long stame long dun po pulote litum All India long stame litum Karbi Anglong Morning Star ke amen dun po laso putak pilon ningi la solam bang kapang dak theklong lo jongsi champion lo polonte I League long ledun po palam Kasi mepi kalam lo, lalong si ledun rock lo pelong te ilitum fan ke, kasi met pera bang ke ilitum long ke thek, kapat 2G, kado we, aning hang bang do pick, kasi la suang mong pen lo bang te alang tum yang si ledam rock lo pelong tang te ilitum ke, anso si muni tu aning room kupo, lalo, gol piale lo lasi lapu patu ta lang pon bom nang, lahelo ning arong lo puthot gol pile lo, pelong tang te gol rock lo, gol rock halapuka wipin lang, choro lo. goal truck le alo lasi non jo ilitum RJ Kemenai audience ang mo RJ Kemenai most handsome actor alang li phan same arju ponpo nangli pilo puji pinia agem ba Pinia game bang mi ping alo la pending arong ping alo ate nonang ke goal truck lo hala tum ka pin la sini arong ping alo ke la ate ning arong ping lo la lo solong de nalitum dima saulong si non bang ke alang litum away ground bang pathudam populote nalitum duniji ma support ke nang sort Karbi Anglong live atu Karbi Anglong Morning Star atum besame nasi nangli tum hin ben dunji ma film society ben film society ba nil tum ka matha de lo la si kidun ji phanile tum chisik lo CM han pupo dunwek po ni tu our side obote ni tum dunwek po Karbi film society ben dun abitung men si dun po ni tu Ilitum konsila basa do koke, la ihum lo te cholo, me thang konsila bas masih do, lapen le te cholo. choro parlo lalo nasi pu live panam ning na बहुत बहुत शुक्रिया तैरून जी। और यहाँ पे देखिए, इससे पहले मैं आपको बात किया था कि 6-7 हो सकते हैं क्या, और अभी 6 हो गया, बाकी और एक बाकी है 7। लेकिन यहाँ पे बात करनी होगी यानी आखिरी हुइसल, और लगभग 12 मिनट बाकी है यहाँ पे इस मैच को ख़त्म होने के लिए। लेकिन और एक गोल क्या यहाँ पे हो सकता है या नहीं? जी नहीं, सीधी जी हाँ, ऑफसाइड जी नहीं, ऑफसाइड नहीं, हाँ जी। और इसी बीच और 12 मिनट बाकी है यहाँ पे इस मैच को ख़त्म होने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो दर्शक आए हैं, काफ़ी अच्छी बात की है उन लोगों ने। आज कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार FC की बात कर रहे हैं यहाँ पे।
फिलहाल बहुत बहुत बधाई देना होगा तेरन जी आपको भी। और जिस तरह दर्शकों के साथ आपकी जो बातचीत था काफ़ी अच्छा वो लोग हमारे जो फिल्म सोसाइटी के हैं लोग, वो लोग यहाँ के जो लोकल फिल्म स्टार हैं वो लोग। अच्छा हाँ ये लोकल फिल्म स्टार। हाँ। ओ हो भाई क्या बात करो। यहाँ पे ये लोग पूरा यहाँ के लोकल जो शॉर्ट मूवी जो बनता है, शॉर्ट फिल्म जो बनता है, हाँ जी हाँ जी, यहाँ पे उन लोगों के साथ अभी तेरन जी बात किया। वाह। और आज जो ये मैच की मज़ा लेने के लिए उन लोगों आया है यहाँ पे, और उन लोगों के आते ही इतनी गोल मिल चुका है इन लोगों को, यानी से 6 गोल अभी आगे। लेकिन मोरन की बात करनी होगी, अभी भी 0 है स्कोर लाइन और कुछ मिनट बाकी है यहाँ पे। और यहाँ पे अच्छे रन अप, क्या एक गोल मिल सकता है या नहीं। सीधी गोलकीपर आगे आया और बॉल को आउटलाइन करा दिया। और इसी बीच और एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, दो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, 11 और 5। अच्छी सजदार। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे एक अच्छी टेक्निक कहना होगा कोच की, क्योंकि आप 6 गोल रख चुका है तो यहाँ पे जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन लोगों को अगर चोटिल नहीं होने के लिए इस तरह उन लोगों को डग आउट में लिया, या मतलब उन लोगों को थोड़ा रेस्ट करने के लिए, और यही टेक्निक ज़रूरी है फुटबॉल में। साथ साथ 2 खिलाड़ी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे, हैंडशेक लेते हुए यहाँ पे कोच। वाओ। और दर्शक से वेल प्लेड साउंड। 81 मिनट अभी हो चुका है और मात्र 9 मिनट बाकी है। जी हाँ बिल्कुल, और एडिक्टिंग टाइम क्या देता है वो बाद में देखा जाएगा। अच्छी शॉट, डायरेक्ट गोल शॉट, और चीप गोल लाइन मिस करते हुए यहाँ पे और एक गोल होते होते बच गया यहाँ पे। लेकिन जितनी तारीफ करो आज ये ब्लू आर्मी की, मॉर्निंग स्टार, कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार की, बहुत कम होगी, क्योंकि अच्छी खेल दिखाया यहाँ पे दर्शकों को भी। और इसी बीच अटैक पे है मोरन टाउन क्लब। मुझे लगता है यहाँ पे मोरन के जितने खिलाड़ी हैं, छोटे कद के खिलाड़ी, सारे के सारे खिलाड़ी। और इसी बीच चोटिल होते हुए यहाँ पे मोरन हट के एक खिलाड़ी चोटिल होते हुए यहाँ पे, शायद ज्यादा चोटिल यहाँ पे, और ये मेडिकल टीम जाते हुए यहाँ पे। क्या आज स्कोर लाइन खोल सकते हैं या नहीं, यही बाद में पता चलेगा। लेकिन आज ब्लू आर्मी की बात करनी होगी। जिस तरह ब्लू आर्मियों ने आज इस मैच की धमाल मचा दिया, 1-2 नहीं 6 गोल लग चुका है यहाँ पे ये ब्लू आर्मियों ने। बात करनी होगी ब्लू आर्मी की। और यहाँ पे चोटिल है, जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी चोटिल होते हैं यहाँ पे ब्लू आर्मी। देखते क्या होते हैं यहाँ पे। माफ़ कीजिएगा, ब्लू आर्मी चोटिल नहीं, यहाँ पे मोरन टाउन क्लब की एक खिलाड़ी चोटिल होते हुए। क्या ये मैच खेल सकते या नहीं, ये बाद में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आउट थ्रो करते हुए अच्छी टैकलिंग। अच्छी शॉट पास, कप्तान के पैर पे गेंद, जर्सी नंबर 8 कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी की कप्तान। अच्छी शॉट पास, अच्छी टैकल, अटैकिंग मोड पे है अभी मोरन टाउन क्लब। क्या यहाँ पे और एक गोल हो सकता है या नहीं, अभी देख। अच्छी रन अप यहाँ पे, अच्छी शॉट पास, जर्सी नंबर 5 अपने सही साथी खिलाड़ी ढूंढते हुए यहाँ पे। ओहो, थोड़ा ज़्यादा जोर लगा दिया, जिस वजह से अपने खिलाड़ियों को छोड़ के आउटलाइन चला दिया गेंद। लेकिन यहाँ पे बात करनी होगी बार बार कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी की, जिस तरह आज उन्होंने मैच दिखाया। डिफेंस की बात करनी होगी आज। और इसी बीच आज इस मैच पे देखिए, इस मैच में आते हुए मिस्टर डॉक्टर ठुलीराम रोंगहांग धीमी गति से अभी जाते हुए यहाँ पे। और मैच में भी काफ़ी अहमा गेमी हम दिखा रहे हैं अभी यहाँ पे।
हम सीधे चलते हैं यहाँ पे। और धीरे धीरे यहाँ पे कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की जो सीएम मिस्टर थुलीराम रंगहंग इस मैच की मजा लेते हुए, काफी टाइम से इस मैच की मजा ले रहे हो और आज काफी अच्छा सुकून मिलेगा क्योंकि उन लोगों की टीमों ने 6 गोल दाग दिया मोरन टाउन क्लब को। जी हाँ, हम फिर चलते हैं यहाँ पे खेल के मैदान पे। थैंक यू सो मच जावेद भैया। नॉन इलितुम कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल डॉक्टर तुलिराम रंगहांग अलंगले पेनान केलांग अनिंग चिपंग सामसी अथेमा गोल ट्रक जों सी पीडे ता फिलो पुलोते पोड़ा आवेलो पुलोते के हाय बांके हॉकपेट के हायलो पु चिचिनी पामे से अलंगले स्तामे अलंगले लाना पोर समे अलंगले के चेंग पेंडांग नंग चेतो दुन लो आरडी नंग चिपी दुन लो लापेन मॉर्निंग स्टार अफान इसी सपोर्ट मॉरल सपोर्ट अलंगली ना पाजी दुन लो लापेन के अलंगली नॉन कपड़े का साइड दो कॉक समे अलाना ना साइड के दो समे अलंगली लदाख मॉर्निंग स्टार फान अलंगली पोरंग चिपी दुन लो लासे अलंगली फर्स्ट टाइम तुम कार्बिंग लॉन्ग लाइफ अहिन पेन सुरी कार्डम पी पाजी रिकलो लासे नि तुम कार्बिंग लॉन्ग लाइफ पे समे की पु पोन कांगटुंग मंगे लालो की पु पोन कांगटुंग मंगे लालो नॉन नेक्स्ट गेम मंगे अवे होम si patupo away ground si patupo lasi halada Karbinglong Morning Star tumanda local supporter mate dak pen same supporter kenang sot lasi alang litum phan sidame supporter jong si nangji pote alang litum phan sidame si council bus pen patik pi ponra council pen kalipustame kaprek department pen gari hum bak thik pidun si alang litum phan RD pidunang po alang litum support dunang po athema hada ke Karbinglong supporter abang ke dure chat po athema home ground bangda home ground bote local team phan si bangda support po dima FC United tu phan si bangda support back po lasi labang so ke support ke long ji phan pote Karbinglong Morning Star phan ke support ke long ji phan pulote litum Karbinglong Film Society atum pansame toidunang po alang litum isia dilung thitan se alang litum pansame toidunang po lapen isi support aja kong ke palong ji phan dak pansame toidunang po la silalo pini one sided game ason si litum thek ponlong lo hand referee signal bangel lalo mame injured er masi philong todlun mase खिलाड़ी यहाँ पे चोटिल होते हुए हाँ lasi Lalo one sided game ason si pini bangke thek ponlong lo pini bangke Karbinglong arat ahir jumi joine si pini bangke kedugo we rat atum kache tudun arnam kardom pipen chenglok ningaklong pen ahir jumi pipajir duna joine si pini bangke modern FC atum phan balting isi alang arsilun abang arsilun ateng lo atema 6-0 scoreboard long 6-0 doer lo non bangke moran ahin pen bangke goal isita avelang polo de kerem par e prat ason si thek pon long lo atema an parle goal pi bom de langnu thu dakpo lalo la se 11 player kwan ma 11 player ke do 6 minute velo non assistant referee hin pen signal signal PL lo la soting polo de non alang litum one goal sitame chipi unji aja kong bangke dure che jinang na oh goal oh ho shortly ke dive bang a porting ben dive mat at the last moment alang li left hand ben labang so ball ke trek duna joining corner lo obviously stame खतरा तो टल गया
बहुत ही खूबसूरत लेकिन स्ट्रेट टू द गोलकीपर लालो पिनी कार्बिंग लॉन्ग लाइफ केला ngara tum doan lapen lala कार्बिंग लॉन्ग लाइफ along mobile along live na kelang dun according jir tumhan an sitamini tum कार्बिंग लॉन्ग लाइफ fahin penal tumhan churu pi pajir poning lo lake offside si thek pon long lo क्या ये आखिरी 6 मिनट में कुछ कर सकते हैं यहाँ पे मोरन टाउन क्लबों ने, यही देखने को मिलेगा कि हाँ, अपनी शून्य की स्कोर gol isi bak jong se gol isi bak pi un po sonte chelang में sen po sita में लालो जावेद आप कुछ कहना चाहेंगे? जब बिल्कुल यहाँ पे जो आखिरी की 6 मिनट में क्या स्कोर 0 से उन लोग कुछ कर सकते हैं या नहीं वही देखने को मिलेगा। लेकिन ब्लू आर्मी की बात करें तो वाह भाई वाह क्या अच्छी मैच की प्रदर्शन देखे। और यहाँ पे एक बात तो कहना है कि वन साइड मैच हो गया क्योंकि हाँ, पूरा वन साइड मैच 0 और 6 और अच्छे कहना होगा यहाँ पे ओ टैकल, लेकिन डिसमिस करते हुए यहाँ पे रेफरी। और कुछ तालमेल की यहाँ पे जो मोरन टाउन क्लब की जो खिलाड़ियों ने हैं उनके अपनी टीम को नहीं बार बार यहाँ पे मिस पास करते हुए यहाँ पे। और इसी बीच थ्रो ब्लू आर्मियों की थ्रो मिलते हुए यहाँ पे ब्लू आर्मी की। और डिफेंस की बात करनी होगी, अच्छी डिफेंस बार बार अच्छी शॉट। और इसी बीच और देखते यहाँ पे क्या आखिरी टाइम में क्या इस मैच को कुछ पॉइंट यानी अपनी जो खाता खोल सकते या नहीं यही मिलेगा, देखने को मिलेगा। और यहाँ पे कुछ अहमा गेमी दो खिलाड़ियों के बीच, और यही होते हैं फुटबॉल में, ये फुटबॉल में तो होते ही है। और देखिए यहाँ पे बात करनी होगी ब्लू आर्मियों की, क्योंकि जिस तरह उन लोगों ने आज इस मैच को काबू में रखा, 6 गोल लेते हुए यहाँ पे, और आखिरी कुछ मिनट यानी कुछ सेकंड बाकी है इस मैच को एंड अप करने के। ओ अच्छी सोच अच्छी थी उनकी, लेकिन थोड़ा हाई हो गया इस वजह से यहाँ पे। और यहाँ पे असिस्टेंट रेफरी ने सिग्नल देते हुए कि टाइम खत्म हो गया। मुझे लगता है अभी रेफरी की जो हुइसल है वो शायद होते ही होगा। यहाँ पे एक बार रेफरी अपनी घड़ी की दिशाओं पे देखते हुए, और शायद इसी किक में रेफरी की ही जो आखिरी हुइसल यानी इस मैच की जो फिनिशिंग टाइम वही हो सकता है। जी हाँ, सबकी नज़र रेफरी पे के ऊपर है। कुछ ही पल में रेफरी की जो आखिरी हुइसल वही मिलते हैं। और यहाँ पे ज़बरदस्त चेकिंग करते हुए यहाँ पे फिर एक बार डिफेंस की बात करनी होगी। काफ़ी अच्छी डिफेंस यहाँ पे कार्बी आंगलॉन्ग मॉर्निंग स्टार एफसी की, जिस वजह से आज शून्य पे रखते हुए अपने विपक्ष की टीम मोरन टाउन क्लब को। लेकिन बात करनी होगी यहाँ पे ब्लू आर्मियों की। अच्छी सजदारी दिखाई उन लोगों ने, जिसके लिए उन लोग को 6 गोल। अच्छी डिफेंस में उन लोगों ने कुछ केयरिंग करते हुए अपने पास ही इस बॉल को रखते हुए कुछ टाइम फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कार्बी आंगलॉन्ग मॉर्निंग स्टार एफसी ने। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। जोर से शॉट करने की कोशिश और सीधी आउटलाइन जाते हुए बॉल थ्रो अप लेने के लिए तैयार ब्लू आर्मी। कप्तान, खुद कप्तान यहाँ पे थ्रो करते हुए
फिर एक बार डिफेंस लाइन में बॉल की और इसी बीच जीत हासिल किया कार्बी आंगलोंग मॉर्निंग स्टार एफसी। Congratulations to once again to the Karbing Long Morning Star for winning this wonderful match between versus Moran FC by scoring 6-0 against them. This is a very wonderful match between both the team, but unfortunately it was a one-sided game. Well performed by the blue jersey of Karbing Long Morning Stars. Especially thanks goes to even the coach, the manager, and the team. All the staff. Those who have worked tremendously for the upgradations of the team, and they have done successfully so far. Winning the first game was against the Dimasao by scoring 3-0, and again against last time they played against in Waisong Stadium, that was played between Karbing Long Morning Star and Jorhat FC, and 1-1. It was 1-1 draw, and even today also, as we can see, a one-sided game by the Karbing Long Morning Star. It was a very, very fantastic game. Every audience, they love this game, and thank you so much for being with us. To all the Karbing Long Live viewers, subscribers, and those who have also comments during the live session, and thank you so much. I would like also give thanks to the Karbing Long Karbi Flame Society members, to all the members, and especially to the Karbing Long Police for maintaining law and order in this tournament, for being with us, for the safety of the audience and for the safety of the players. They have maintained all-round duties. Especially thanks goes to the Karbing Long Police Department. And also thanks to the CASA General Secretary, Mr. Pankaj Teron, for hosting such an lovely Premier League second editions in Karbing Long District, West and East. And thank you so much. I would like also to give thanks to. I would also love to give thanks to our Anurag Datta and Javed Da for being with us. তেওঁলোকে যথেষ্ট আমাৰ লগত সহায় কৰিছে। তেওঁলোকক আমি কাৰ্বিং লং লাইভ তৰফৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে যথেষ্ট আমাক কাৰ্বিং লং লাইভ, ফেচবুক লাইভ, ইউটিউব লাইভ যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যথেষ্ট টেকনিকেল ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যথেষ্ট আগবঢ়াইছে, সহায় বঢ়াইছে। তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি গোটেই কাৰ্বিং লং লাইভ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলক আমি এই মেচখন যাতে ASPL সেকেন্ড এডিশন ASPL যিটো মেচ আমি তিনিটা জায়গাত আমি ধুনীয়াকৈ আমি লাইভ দেখাব পাৰিছোঁ আৰু সেইটো সক্ষম হৈছে তেওঁলোকৰ কাৰণে। গতিকে তেওঁলোকক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ কাৰ্বিং লং অট'নমাছ কাউন্সিল টুৰিজম ডিপাৰ্টমেণ্ট ইনচাৰ্জ ছাৰ ৰিতেশ সিংহি। তেওঁ যথেষ্ট তেওঁৰ অৰিহণা আছে, তেওঁৰ মানে সহায়, তেওঁৰ মানে ছাপোৰ্ট কাৰণে আজি আমি এইখিনি আমি কাম কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু কাৰ্বিং লং মৰ্ণিং ষ্টাৰ আজি ইমানখিনি তেওঁলোকে ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিব পৰা তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ছাৰৰো যথেষ্ট ছাপোৰ্ট আছে। গতিকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতকো। আৰু কাৰ্বি আংলং ডক্টৰ টুৰিয়াম নং CM ডাঙৰীয়া তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ইমান ধুনীয়া এটা তেওঁৰ নেতৃত্বতে ইমান এটা ধুনীয়া ASPL এটা গেম অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে কাৰ্বি আংলঙত ৱেষ্ট আৰু ইষ্ট। আৰু আজি যিটো গেম ধুনীয়া প্ৰদৰ্শন কৰিছে আমাৰ কাৰ্বি আংলং মৰ্ণিং ষ্টাৰ, তেওঁলোকক আমি গোটেই প্লেয়াৰ্ছসকলক আমি টিম কেপ্টেইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেই ডিফেন্স লাইনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোকে আমি কাৰ্বি আংলং লাইভ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক আমি কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছোঁ, উইচ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ নেক্সট গেমটো ডিমা হাছাওত হ'ব। গতিকে সেই গেমটো যাতে তেওঁলোকে আজি যেনেকৈ প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেনেকুৱাই সেই মমেণ্টামটো তেওঁলোকে ৰাখিবৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক আমি আশীৰ্বাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন দি আজি এই লাইভটো ইমানতে আমি সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you so much for all the Karbing Long live viewers.